Dragi prijatelji i drugari, evo mene opet, neću da budem dugačak i da gnjavim, pošto sam mnogo pesama snimio, mnogo pričam i tako se zanimam, ali u čemu je poenta? Ovaj klip je o tome, o dobroti. Šta je dobrota? Da li je dobrota osjećaj empatije prema svetu ili činiti dobra dela? Koliko nas ima ljudi koji sebe smatraju dobrima, poštenima i pravednima, ali kada smo zadnji put učinili pravedno i dobro delo? Ne samo da osjećamo da se osjećamo, da žalimo i to, nego da stvarno uzmemo stvar u svoje ruke. Da li bilo to doniranje u humanitarne svrhe, ko ima, ko nema. Jebi ga. Poenta je u tome da trebamo da činimo dobra dela. Dobra dela znači pomoći nekome drugome, pomoći nekome ko je u nevolji, a ne samo se osjećati sa njim i kukati jao lele, njemu je teško. Stvar je u tome, dok stvar ne preuzmemo u svoje ruke, mi nismo dobri ljudi zapravo. Mi smo tu negde na sredini pokušavajući da budemo dobri ljudi svojom empatijom i svime, ali zapravo, evo, ja se lično pitam, ja sebe ne smatram dobrim čovekom. Grešio sam, ali trudim se da budem bolji i nisam učinio neka mnogo dobra dela, ali gledat ću da ih učinim, časna reč, gledat ću koliko bude mogu i koliko budem u mogućnosti, ali zapitajte se to, kada sam ja zadnji put dobro i pravedno i nešto lepo nekome načinio zarad sebe, svog ispunjenja i zarad njegove pomoći, dobrote i da bi mu izašao u susret i da bi mu pomogao i da bi mu se tu našao. Učiniti dobro delo ne znači samo se osjećati, nego učiniti. Pozdrav!